nalahlekelwa abafana bakithi ukuhamba kwabhemile eduze kwamuntu omkhulu. Umuntu uyenziwa. Uyeke nje bafana bakithi ukuthi udakwa insangu, unethuphe eshiswe insangu, kuyekeni lokho ukuthi unsangwini. Kodwa bafana bakithi akekho umshayo wesiginci odlula ubhemile la eSouth Africa. Kumaskandi nje. Hayi khohlwa. Yabona into ebeyenza izolo bafowethu ePlayhouse emcimbini kaMzukulu. Hayi khohlwa dela. Leya nto leyana ibishunqisa insangu cabanga ke stage ayingeni insangu. Ebeyibhema khona ubhemile insangu egila imanga. Hayi bafana bakithi umuntu uyenziwa. Umuntu akazenza umuntu uyenziwa. Ayiwalahlekela umuntu omkhulu la. Lenkulumo lokho yaqala ukukhulunywa ngo-2017. Yakhula ngo-2018, 2019, 2020 kuze kube manje. Lenkulumo ikhulunywe kakhulu for the longest time. So ngithi mina umlandeli kaKhuzani othanda uKhuzani o-understandayo umculo kaKhuzani lapha buya khona. Angeke siqamba manga wawumuhle wona umsebenzi kaKhuzani ababewenza nobhemile. Umuntu uyenziwa. Indlela abehlanganise ngayo yayijabulisa nje kakhulu. Lokho nje angeke sesikubalekele. Basebenzana kahle kwasekuphela ke indlela. Kodwa ey'ntweni abayiphusha abantu abahlala beyikhuluma angazi ukuthi bayithatha le ngqondo le yokuthi lento is not about even ubhemile, umnandi ebhemile, umuntu yenziwa. Ayikho ngaye lento. About abantu abakhulumayo lokubefaka igama likaBhemile. Bayathanda ukuyifaka lento. Hlale ngikuveza uKhuzani ukuthi ukusebenza noFalabo umfoko kaNondeni, uKhuzani kwamkhulisa wathola izinto eziningi. Not ukucompare ukuthi umuntu yenziwa engakayitholi izinto eziningi. Kodwa izinto eziningi uKhuzani wayithola. Unama-song of the year ayi-3 uKhuzani awathola. Ayi-2 kuKhozi FM, 1 kumhlobo wenene. Ingoma ijele hamba noLuve Dubazana. Umjolo lo ihamba noLuve Dubazana. Imbongolo kumhlobo wenene ihamba nentokazi uSiphezulu uDludla. Izinto ezinkulu. Wathola nama-Sama uKhuzani ayi-2. Eyodwa isama enyoni yomthakathi wayithola ngabo 2017. Abantu i-achievement yokugcina leyo uKhuzani ayithola ke enayo umuntu yezwe waseyaqhubeka nempilo yakhe. uKhuzani uthole ama-plug inqwaba. Unamamiliyoni inqwaba lapha ku-YouTube ey'ngoma zakhe. More than 41. Ku-Spotify ama-record ukuthi ustreama kakhulu, udlale kakhulu. Kuma-record ade enziwa uLimit, oMzukulu, obani. Igama laKhuzani somewhere liyatholakala. Either i-top 10, i-top 4. Igama laKhuzani uyalithola lapho ngendlela thizeni. So ikuphi lokho abantu abahlala beku-emphasize bekufaka ey'ngqondweni zabantu ukuthi waye right esasekhona nalahlekelwa. If that is the case, if kunjalo ngempela, lo muntu nithi-ke wahamba kuKhuzani eyedwa lapha ekhona wazuza ini, wa-achieve ini. Umushayo wesiginci ushaya kahle and futhi uyabona ukuthi uyayenzisisa into yakhe. Ikuphi ake achieve yena? Ingoma enemiliyoni yakhe from 2018 kube manje. Ingoma yakhe ya trend, album yakhe ya trend. Whatever ku Spotify, YouTube noma kuma iTunes, into eyi-1 engingayibalula iyiphi ingoma eniyazi edumile eyake yadlisa. Uyabo, lento is not about uBhemile, is about i-debate abalokho abantu beyibelesela lokho beyifaka beyiphindelela engathithi kunento ekhona kanti akunalutho. Abantu basebenza, omunye wakhula emsebenzini nomunye wakhula, babona ukuthi hayi yithi sibone ukuthi singaphila kanjani njengamadoda. Ngoba yilokho kuphela. So lo nto leyo, lo belief leyo angazi abantu ukuthi bayithatha. uKhuzani ucula ngezwi lakhe, akaculi ngomshaya isiginci, ucula ngezwi lakhe. uKhuzani ubhala ingoma yena ngendlela yakhe, ayibhala umshayo wesiginci. Ama-backings, yabo, umuntu omshayela i-keyboard, umuntu ozomproducera, u-engineer, yonke lento leyo abantu abehlukene
So le ndaba yokucabanga ukuthi yonke ime ngomuntu oyi-1 angazi ukuthi bayithatha apha abantu, kodwa uKhuzani u-achieve more than ngalesa sikhathi. Maybe nanufile umculo waKhuzani ngaleso sikhathi angazi, maybe ukhona ukumthanda enani nakho okuthiza uKhuzani mhlambe nangazi base yahamba lo mjida loyo nafila ngathi kena hayi akusafani nje yaqala vele ongeke kufana izandla angeke zeyifana umuntu unendlela yakhe kwakuyindlela yakhe vele umuntu yenziwa liyana wahamba nayo nofala unendlela yakhe angeke akwazi ukwenza ngalendlela engicabanga ukuthi yena uzokwenza ngayo. No, akukho njalo. Emculweni nje kaMaskandi noma ikuphi nje kuyahanjwa kuyasetshenzwa kuhlukwane futhi lokho akunankinga hlezi behlukana abantu uthi umuntu becula nobani usephumile akhule naye kanjalo kodwa ke uKhuzani asingeke sikungabaza ukuthi na ukhule kangakanani emsebenzini wakhe izinto ayitholile ama-awards overseas uyena naphesheya eyephindelela. So angazi ukuthi abantu lento soke beyikhuluma beyibelesela ukubeyifaka bebhedisa umlando ukuthi basuke beyithathaphi insalahle ngaza ukuthi